naitwa Tiger B Wezo. Indirimbo ya mbere ndayikunda cyane yanakunze mu bantu mu gihugu wacu Burundi rakundwa siyo mbaya. Amacho bikaduli ya guma koroka ni ibadu musula hopo tujoshika everyone every day. Dunia inahitaji hakimu wa kweli wa kusema mambo ambayo watu wanatendeja hapa duniani. Audio Jungle. Nshuti bagenzi musanzwe mukurikirana ibiganiro bicano ku Muntu TV, mbahaye ikaze mu kiganiro umuntu abeho. Muri kumwe nanje Rukundo, mbatumiye kugira ngo dukurikirane umutumire wacu dufise kuri uyu munsi, atubwire amazina yiwe hanyuma atubwire n'igikorwa akora kugira ngo umuntu abeho. Kazi. Okay, murakoze. Kumazina ni y'ubustare naitwa Tiger B Wezo abantu Burundi ariko abasanzwe muri bikorwa byanje muri Kenya munara Rumonge na komire Muhuta aho bita mu Gitaza. Yego. Bisigura ko we uburobe bwo mu Gitaza n'inyama zaho n'amafi nivyo vyakoreza cyane. Ni naho nyene ku mazi. Yego, ni vyiza. Tiger B ndabivuze neza? Wezo. Ego, kubijanye n'ubusani ukora iki? Ndaririmba. Ndaririmba, ndakunda umuziki muri make, ndaririmba. Uririmba kuva ryari? Si byakera cyane, ariko ndabishima uko biri kose. Ndabitanguye vuba muri umwaka w'ibihumbi 2023. none nangiye gukora umuziki, ariko byari bindimo kuva kera ko bivanye n'ubuzima umuntu agenda acamo nyene hirya no hino dupambana biragorana nyene. Ndabitangura kera ariko nza gukora umuziki badaye nyene bivanye n'ubuzima umuntu agenda acamo n'ibintu bitandukanye. Ego, ndagusubiza inyuma gatoya, vyakujemo gute kugira ngo utangure kuririmba? Murakoze. Nukuvuga ko nabitanguye nkiri umupeti muri make, nkiri umwana muto nyene kiga primaire ndagenda secondaire, ariko ndibuka nk'igihe rimwe na rimwe umwigisha ariko arigisha cyangwa ariko atanga nyene impanuro cyangwa kenshi washanga jewe ndiko ndandika umuziki, abandi bako barakora amanote bakora ibindi bintu byo mu ishure, washanga je ndiko ndandika umuziki mu makaye. Ndibuka n'igihe bigera umwigisha arigeze kumfata ndiko ndandika umuziki arambana, nukuvuga ko byari bindimo kuva kera. Ndabibamo icyo gihe, ndabibamo uko nyene yari ku ishuri nari nk'umuntu w'umuguruguru kwivanye n'ubuntu bw'ubustare abantu bose barabimbonamo, ariko kubivanye n'uburyo ubundi byari bigoye icyo gihe. None ndumva njye maze kugera muri Kenya ndabyisangamo nyabyo namba gukora umuziki. Uri mu Burundi n'iryari wigeze kuririmba indirimbo yawe gakundwa? Ndi mu Burundi ntabwo nari bwayinjira muri studio, ntabwo nari bwakora, nari nsanzwe ndazifita indirimbo mu makayi bimwe by'ibitabo twandika nyene nk'amaguru, ariko nibwa fatingo yani nta buryo nari mfita bwo kugenda muri studio mu muri indirimbo cyangwa umuziki, ariko byari bindimo ikintu gusa mu Burundi cyantunga. Narakora ama mix, nararimba indirimbo z'abandi baririmbyi ariko zibandi ndazifite mu bitabo kubera uburyo bitakora ko ninjira muri studio nkakubita remix indirimbo z'abandi abantu, nkakubita amakaraoke ku ndirimbo z'abandi abantu. Yana ababosi barankunda, baba bafite ububare butandukanye, abana barankunda, abantu nyene abagirandi cyangwa abantu muri famille cyangwa abantu twagiye twigana, abanyeshuri batandukanye bakankunda muri ubwo buryo bivanye n'ukuntu ndashobora mu indirimbo z'abandi abantu atamba nari gutamba kandi n'ubu ndabizi. Rero abantu barabiryorererwa muri ubwo buryo, muri famille barabona yuko nzova mu kizikiro ndi umusitare, nzovamo umuntu w'umusani, ariko n'ibyari bwanjemo cyane bya birenze. Ariko icyo gihe nakuta mari mix nararyohera abantu bakwita amashow, nuko ko amashow nabwira
yaramaso y'ububeshi nyene basi ibintu byandimwo muganga avuga ati one day nyene ndashobora kujokora nandi muziki mugeni ko nshobora mu z'abandi baririmbye one day nandi ndashobora gukora muziki wanje bikagenda neza abantu bakaryoherwa ku ndirimbo z'iwanje batariko bararyoherwa ku ndirimbo z'abandi ya nabaye muri ubwo buryo naronka 500 karonka 1000 mu boss afisa nk'akabari arantuma akavuga ati dogo tugire afishaje wafishe uryohera abantu ko Noel cyangwa kuri Bonane cyangwa kuri Pasika kugira ngo baryohere bari rifite iyo mpano nyene ariko nta muziki wanje nari mfite naratamba nari sakundi y'abapeti batamba baje gutamba abigisha gutamba muziki nyene hivyo yani ndabiyamo muri ubwo buryo ariko nta buryo nari mfite bwo gukora ngo ndaje muri studio ko indirimbo yanjye kubera uburyo mu Burundi washanga bigora. Urakoze cyane. Kugeza ubu rero ufise indirimbo zingahe? Mfite indirimbo zitatu. Zitatu ndazikorera nyene hanga muri Kenya. Nizo umaze kwandika? Ya so kwandika nizo maze gukora, nizo maze kwandika ni nyinshi. Mfite nyinshi nanditse ariko izo maze gukora nyene nyizina ni zitatu. Ukuri ku mbuga hwaniro ukoresha izahe mbuga nahe mazina ariko? Ndakoresha ya mbere ni YouTube. Ya urandika Tiger B Wezo. Tubone ibikorwa byanjye. Nkakoresha ni TikTok. Ina nijyo ngijyo nyene urandika Tiger B Wezo urabona ibikorwa byanjye. Facebook kawaida naho nyene Facebook ni Mane Musani beshe barabizi baranzi tomatwa ya kenshi urandika Musani Mane ya urakoze cyane. Rero ku ndirimbo zawe zimaze kuja ahabona kuri ivyo bikorwa woducishirizamwo tukumva uko usanzwe uririmba. Niyo ndirimbo gira utirimbire. Indirimbo ya mbere ndayikunda cyane yaranakunzwe mu bantu mu gihugu iwacu Burundi irakundwa ndetse muri Kenya Gitengire irakundwa cyane muri Kenya Nairobi irakundwa. Indirimbo ya mbere yitwa gute? Sio mbaya. Sio mbaya? Yeah. Shira mu gahogo. Bendera y'u Burundi gahoraho utwibutse intsinzi y'igihugu cyacu iyo ndakurangamije uri kurahungabana numva kamwemwe kuzuye umutima amara umuke naguma koruka ingire naho zikabomboka imisari nanje nkaguma ndandika amaco zikwa duniya guma koruka ntibaza umusula hopo tuzoshika everyone every day. Dunia inahitaji hakimu wa kweli wa kusema mambo ambayo watu wanatendea hapa duniani. Bwarakeye bucana yandi papa wanje yagiye kera cite mu mahanga mama yarakurikiye ntiyasegera aracaho amarinunu n'agahinda umunegero no bya gusto ibyago mu muryango ndapambana turahangana tunigana biducanemwo tuduga tumanuka twaba tugiye ku ishure turimba bati bendera y'u Burundi gahoraho utwibutse intsinzi y'igihugu cyacu iyo ndakurangamije uri kurahungabana numva kamwemwe kuzuye umutima. Urakoze cyane. Abandi baririmbyi canke abandi bakora ibikorwa bijanye n'ubusani usanga bafise ababahagarariye abo bita abameneja bagenzura bakanahagararira ibikorwa byabo. Weho ubwawe urumva yuko woronka umumeneja amenaginga akazi kawe? Yani twakorana cyane byanezera kandi byampaye intege byampa imbaraga n'ingufu yani nkabyura inyota yanjye nkabyura talent bikagenda neza ariko ubu ntaho ndashika. Ego muri Nairobi hari abandi baririmbyi b'abarundi, hari abaririmbyi b'abanyakenya, hari abo mumaze kumenyana nabo kugira ngo mukorane indirimbo canke mube mwokungurana ubumenyi canke ivyumviro canke kujya kuririmbira abandi benshi kugira ngo mumenyekane? Ya urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni ukuvuga ko barahari benshi, abakenya barahari, Uganda, Sudani, Abarundi bagenzi banje barahari benshi
ibihugu bitandukanye bose barahari abasambi abasitare kuvuga ko ego hari uwamba wanyegereye igihe kimwe yasabye muri studio aho nkorera nsanzwe nkorera ingoma zanjye indirimbo arambwira ngo byakunda ko dukorana indirimbo basi bivanye nuko yumva ndiko ndirimba namubwira ngo ntabwo byashoboka kubera nta byahatari nshaka gupambana n'ibyo nyene kwanza kugira ngo mbone talent mbone impano yanjye mfite amabadeti byo gukora muri abandi bantu namaze gupambana byo ubwanjye n'ibyo namubwira ngo bado ariko turi kumwe muri bwa bumwe ariko bizakunda one day tuzowicara nyene tuyage dukore indirimbo ntakora ariko muri uno mwanya namubwiye ngo ntabwo byakunda barahari benshi bamatoma twayaje turayaga n'abandi bambarira ngo ingo dukore n'ibindi mvuga ndavuga ngo aho ndishikana bado ringira manje pambana n'ibyo nyene basi kugira ngo mbone talent yanjye ukuntu nyine ihagaze. Ego umukuririmba kwawe urabira kurinde kugira ngo wumve yuko uririmba neza ushobora kuririmba nkawe? Abakoze cyane nk'umusitari mbandemera swisi yose abasitari ni benshi baje kuririmba cyangwa turabira ko urorere ko ndatanga nk'akarorero mu Burundi nakunda umusani umusitari yitwa Santi binakuze ndiga primaire ndaza secondaire ndamukunda cyane namwumva numva aririmba neza ndumva umenga ndibuka igihe kimwe nageze mu telefone ku radio nyene ndamuhamagara ndiga primaire ndiga mu mwaka wa 6 ndamuhamagara nyenda gura amayinite icyo gihe ariko bamutumiye ku radio numva umenga naryohewe cyane ndamuhamagara ndamubwira ngo nanjye nshaka kuririmba ndibuka ikintu kimwe yigeze kumbarira icyo gihe arambarira ngo do nyene ngo manze wigwe beje amashuri n'uweze amashuri dandondera ndibuka ibyo ndamara yimbare ku radio ndamuhamagara yani ndamukunda cyane ndakunda Sarambi mu Burundi none bavuga ngo yatumye ntangura kwandika umuziki kuba ukuntu numva aririmba kuva ku inkuru y'ukuri aragera ku zindi ndirimbo n'ubwo mbenga naramukunda cyane atuma ntangura kwandika ubuntu bw'uririmbo ku bupapuro ndi kwishuri niko ndagenda ndaburirimba. Niwe urabira ko rero mu kuririmba kwawe? Mu Burundi niho ndabira ko ndamukunda cyane. Okay, ni byiza cyane. Indirimbo yiwe ukunda gose yakugiyemo mu maraso ni ya? Ni nyinshi ariko ndashobora kuvuga imwe nyinshi kabisa. Ni ya? Hari indirimbo yaririmbye ngo kurongora umugore mwiza urongoreye igihugu, akunda indirimbo yitwa ngo naramwishe. Iyo ndirimbo nayikunda cyane. Shira mu ijwi twumve imwe muri izo. Oya nakamuna kurongora umugore mwiza, oya bisa nuko uburongore y'igihugu bandayafise, ngabo baramubonye bamukubita amakashi, ngabo baramujyanye bafise n'inoti. Numva urayicanga gose. Ego subi nyuma gatoya hari indi ndirimbo ndakunda cyane ndarayikunda cyane. Ndibuka iyo ndirimbo yarigeze ko amafaranga ari shiramwe ya FENID icyo gihe Burundi baratwigisha inyigisho icyo gihe rero kubera ukuntu ndacangamuka ukuntu babona umenga umwana akerebutse nyene ndabakubitira ko icyo gihe akaririmbo ramanguro uwo buza akaririmbo uwo dukubitira ko basi. Iyo ndirimbo ndayibuka nayo yarampaye amafaranga cyane, yampaye amafaranga 250 umunsi y'amarundi icyo gihe amafaranga menshi. Iyo majana 250 barayampaye kabisa naracanga mu cyo gihe. Yaririmba isubiramo twumva iyo ndirimbo. Bako iyo ndirimbo yavuga ngo gabanya ibiciro. Yande ya Satuki. Rero icyo gihe yishiremo twumva. Numva ko ndayivuga ko yaririmbye Satuki cyo nongera ndayiririmbe ukuru ndayiririmbe icyo gihe nkayihindagura nyene kugira ngo ngironkera iyo noti. Shiramo twumva. Gabanya ibiciro mamisa politishe kiro cy'ubufu kigeze ku gihumbi, ipiripiri igeze ku mafaranga ijana, amamesa yo ntitukivuga, isabuni yo ni hatari mu mahopitari, abana bavuga kuri gusa ariko ikinera amakenga nuko bavuga batatogiye cyo baje fungure iye
amubona turira twiririra mwebwe ntibakora abana banyu mwirirwa mu batuma hanze kwiga hama rero uciririmba gute rero nanjye cyane yubongoza nyene ndayikora fresh ni ibintu byari bindimo yani gabanya ibyo mbyaro mwabakenyezi b'i Burundi gabanya ibyo mbyaro mwabakenyezi b'i Burundi ikirotse ubufu kigeze ku gikundi ipiripiri igeze ku mafaranga ijana amamesa yo nicyo kivuga isabune yoyo ni hatari mu mahopitari abana bavuka kuri gusa kinera makenga nuko bavuka to batagiye cyo bajofungura iye amubona mvuga niririra jewe ni hatari meze nk'amayibobo none jewe narabuze icefu na ruguru. Urakoze cyane ku bijyanye n'iterambere ryo kuririmba indirimbo uko baziririmba abaririmbyi bo mu minsi iheze uno munsi hariho ihinduka rigiye rikomeye cyane hari uko canco wa minsi baririmba n'abaririmbyi rero b'uyu munsi hari itandukaniro nawe hariho ibyo ubona ushobora kuzogenda uhindura mu kuririmba kwawe kugira ngo indirimbo zawe zijye ku rwego rugezweho? Yego cyane. Nk'ibyahe? Kera tukiri abana twarumva indirimbo z'abakera nyine baririmba abantu bagiye batandukanye canco wa minsi bakajyanine kandi n'abandi turagenda twiga mu bitaro bitandukanye yani baduserukiye mu muziki ubwambere mu Burundi. Rero itandukaniro rihari umuziki wa kera wafite akanovera ariko ubu ngubu hari abantu cyangwa tubijyamo cyangwa babikora nk'urudandazo cyangwa ibyashara biyongera inoti ubu ugasanga akaramba kuko twibagira akaramba. Nicyo gituma indirimbo yanjye ya mbere natangiye kwandika yari harimo ibyerekeye igihugu mpayagiza igihugu bendera ry'igihugu kurura ibihungabana kuvuga ngo sinarishoboye kwandika izindi ndirimbo nari ndabishoboye ibyo kwandika amapiyano amarege n'ibindi ariko mpitamo kwandika indirimbo ya mbere irimo ibintu byerekeye igihugu akaramba bisigura ngo kenshi ubuye indirimbo two twishunga mu kwandika cyangwa mu gukora mu kuririmba umengana ibyashara umengana twirondera inoti gusa amafaranga tukibagira kakaranga ka kera cyo gituma abaririmbyi ba kera baserukiye umuziki w'u Burundi kera bari bafise akaranga n'umuziki ugiye kuwumviriza uyu munsi urumva ari itandukanye. Byumvikane ko rero wewe mu kuririmba kwawe ugomba kwibuka inanga amakembe imiduri ugashyiramo kugira ngo wibukirize aka kera cyane rwose ariko uburyo biragoye uburyo bubonetse twakora n'ibindi nyene byatari ariko ikintu cya mbere nosaba n'abanyumviriza abatari nkanje cyabasanye nkanje ntitwibagira akaranga k'umuziki. Igiswahili nari mfise ubuhamya bwo kucyandika nkakora umuziki wa mbere mu giswahili cyangwa mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ariko nza kwandika ikirundi rimwe na rimwe mpayagiza igihugu kuvuga n'andi amagambo bisigura ngo tuba dushoboye n'ibindi ariko hari ibintu twishunga n'akaranga. Yego ndabashimiye cyane ubwa mbere hama ikintu nubasaba ni uko kenshi dukurikirana bakamurikirana nkabandanya ndabakora umuziki mwiza kuko benshi ntibanzi benshi ntibaramenya kubera nta bikorwa byahatari ndakora ariko ndiko ndabikora ariko wanyumviriza cyangwa mbona ahangaha umuntu TV nabagiye kuri TikTok, YouTube, Facebook wazarankurikirana akabona ibikorwa byanje namushimira cyane kandi Imana ikamwezagira basaba bakabandanya bankurikira tugateza umuziki imbere umuziki ndundi tugateza umuziki wacu basi imiziki ni myinshi ihari ibihugu byose biraririmba cyose irarimba ariko icyambere no basaba nk'umuntu reka nyumviriye cyangwa ajya kubona ikiganiro cyanjye tuteze umuziki imbere byo bagize cyane nabasaba nyene kandi badutera intege yani wambaje ngo manager no unyumva cyo uza kumbona none amwendeye inamba ndayisiga ngaha anandondera me message cyangwa mpamagare agira ati
uku nguku nanjye nashima cyane kuko turacyari hasi nta byatari. Twandikire nimero yawe hano, ni nimero zingahe ubwo ukeneye gutora ko haba kuri WhatsApp? Ndakoresha WhatsApp ubusandwi 31 96 ubusa 121. Ndasubiramo 07.1960121. Urakoze cyane. Dushimire namwe mwese mwarimo dukurikiranye hano ku Muntu TV. Twari mu kiganiro Umuntu Abeho, mwari kumwe nanjye Rukundo n'umutumire wanyu Tagabi Wezo. Murakoze cyane, naho mu biganiro byacu bizokurikira. Bye. Audio Jungle.